na akoto ho the amount TCL the creative life enyima kwada ma ene yade beyiwa no yade ebrewo message so be come ho Facebook esa say me ofoni bebra me de be kire infoni videos and photos bebre honoma me de ebe kire na afei beyiwa no ne be pagam pa na enino adane enche bia mbehu sani anema be sifa ko na covid ya eni o mampani enra sami wade betu dwa on some restrictions enka yetu afawie mu anu no enka yetu afawie mu anu no enso ne aye de force landing na say ye ni sa pepe ehu here because covid area no ekosoro eno ampa mampani di tu dwa say in 2 weeks covid nipa 64 in 2 weeks nipa 64 and enfana grow now this is a challenge I'm throwing to Ghana Education Service and all other stakeholders, Christian Council, Islamic Council. Sir, your monitoring team, this is the time to put it to work. Na intimi enforce protocols no. Into for instance, Ghana Education Service. So me nya sa monitoring team no man anko rounds. Anko hwe say social distancing. I'm afraid 35 no I see yan fa mo tra classroom no. Sa paper yan no a. Am for me bo fa so. And I pay pictures me course amenya me de me number 2 dwai. Scary. Classroom bako I'm afraid 150. Classroom bako I'm afraid 150. GS. Some more monitoring department put that department to use. Put it to work. Media no be so na fe makomanim. Baye na wochi me no kom yensani ana me tu kwan ekọ efimfini mantem. Nyamendom Wawase electoral area. Now before that no na asam na betomanum. Afano wa mo kania honsem since 2016. Make us say joining on Facebook. Kodi no nyamendam ehun videos nyina eda ye Facebook page ayo adaroma ye yidi a kyerɛw. Enti mitutomo na me call ho. Na no mo chese since 2016. I had the contract Emma say yanche kanea emra agona nyamendam krom ho 2016 adwuma ne hyase Emma one be see pose ni ade nyina de nnuama ye de be ya adwuma nyina begu krom ho afa di ma say adwuma no enkwaso bio ade na sie enti yani assemblyman ntwetwe nkomo na ensamni ya bebre ama sami no kasai nyema ye de begu ho cables and other gadgets ye de baba ya dwuma no since 2016 joining on Facebook and sum ho no joining on Facebook nyema no ana arena che no na da bidu ho misuin ni wura hoi me do hapa me hu niama esum ho na ebi kura de efama edigu ya no nsu atofa so amenti na se me mam na nte ne bi fa sekan na o me tutu fam ansa na ye hunu nade no ya timi ayi afri ho since 2016 anu amuda sum na kura me ka wasami it's not too far from Agona Sword Road. It is not too far from Agona Sword Road. Ufi Agona Sword Road na okwa asemda. Okwa anim kakra, unsani fa so ha. Wawase, toba bi kra wo kwan ni nchen ho a, na fe wawuram.
bisa no sa na ti kofo yi omo ka Ghana ho omo ka Ghana ho videos ni na go Facebook no Chips compound wo krom ho omo ni kanea na ho na krom so mo ni nsu a omo no mo ana the most insulting aspect and say womu ni nsu omo no no womu nya Dubai group bi ama womu be ya borehole mechanized borehole krom ho ma omo borehole no use electricity krom ho so na kane anyway to do ha borehole no esi ho kama politan kisi so ato tiles ni ade kama enso dan wa mu bia no no a mu de generator be si hu to a pumping so kakra no eno ano no enti nsi amanfo ne sanom krom ho areho na efi ukwada akono me the stakeholders ne ba makoma the assemblyman or hini o krom ho na fei makwa the member of parliament enso ho MC no so ya ne bekasa MP ni ya ne bekasa efri ukwada ya ne bekasa na ubisa ho nsam no bebre awofo omo ho chese esuma wo krom ho nti emayo anu ade no nyima anu omo nyam eda esum ni bana oje ho do a uhu no it's an impenfoni in Abekasa and most especially the member of parliament na fei ya hunu mwa ya betibide because dia magu ho sia da na me ne contractor ne kasai nyame aduma ukura da me ne contractor ne bekasa na ma bisa no ne ha pa nti aduma no waja to ho chips compound there wo ho na areho wa chips compound ho na Jesus Christ eti videos ring na go Facebook Ghana hani power how papa and the more I do these stories the more challenged I become to do more eti kwani de be tupa ma show man for mo nyamendambo se won be hu kanea e okrom ho enyama ho den won be hu kanea because dey na aka niema ni nyina na gu ho yesisi post wo krom ho nyina cables ni nyina gu ho ma cables no mo friend di so agro ama friend nketre ena edi niema ni so agro ebe mama friend no ento nchan na fei memra ya maya wa ma bie school yi eso over the past 2 weeks minya ya kra manya stories by 3 from different villages sabe tebia mofra atim eko school ehia de mobo Obakaya me shase some time ago den chire sanse wo school dan ho sam sakai ka ho sam chain sram wasrai and among be as mini production team ye two aside sunu hu bia ye two ana ya no guso am fra bia school na se woni assemblyman ne kasa information on the man and say MC you know about her abra one bags of cement any packet of roofing sheet be say or bamba renovate school no
school no a ebu aguo no or be renovated from class 3 to class 6 ana man for so mo nyintum esansa se da ho a yese school dan foforo ase ase no yehwe ne yawie enti o ma MC ni kwan ama be renovation no a enya dia school dan papa no obesi ama ho to mo nyintum enti eno hu nsam ena twetwere ho no eno hu nsam enti se yakasai ukode nkyere sanse a emofra no ekrom ho community center ho ena ho makwaje ho na mofra no musua de ho na musua de o community center na mofra no wo musua de meanwhile they were drawing of school down for no they were drawing see I want my laptop so then the assemblyman my name is Komo Onamu Kwame Ebenezer ewa homano so amene nkasa ona bo to menka mejo nkasi je bibia bokode e wade adum bajo nso ye ho ye e wade as se amene nkasa den che sansi die primary school emofra no sa na omo school on ba chane ana pe wa fa ho mi ho de bat ma hu wa hunu sa ne ho na mtie ba chane community center ho na wo so omusua de no ma mi kan chia na nje weti fo no pe omuti ya joso MJ school yi by in fact edi kama mo adun kwa baso ma chese money di ensem no ti se be ya o man be pe bi agina be kwa ni mu nti ana adum FM ho nyankopon hia mu nsa na odwuma mo ye tije MJ school ha se edi kaji ko be na ye wo ne se mpenifo etu wana mo ye se o be boa ye na o ma ye new blog o mo hye bo ahodo the person municipal chief executive Minam for Izikwa or Shay and Boss of boy new ones. Jedu baby na jese nka ni je kakra ba ne sa. School for be school a man never kasa nkwa nko school dem go sua de no. Me call no ho. E mo ka tem so o betu ana mo a e sepata bia so mutu na yen school pro. Only for me to see say class school na e ho na e ja to mo na ahye na be bia du na nka hia se enya ni one no. Atibe nsema mete ne say o mo de inchense ne instrument akoko innovation. Na minimum hwe nti community ne frame say me ba mine na suma say mo kwasa renovation no that is the municipal chief executive okay. Onabo Izikwa ko anim that the chance investment mi ma no so obu konko renovation ho na me have no idea of it community ne frame me ba one more quiet renovation no wo assemblyman no you had no idea na me have no idea how is that possible adentia and also your question ye na me bisa ye ho nti na no na frame say na ekoso no ya me friend engineer no me friend after that time na engineer for me friend is what ono so amfa ka me conflict very lucky na me pass am me do na engineer no ho na busa na sa na na wo come page so ko e na bisi na mama mama na family member na wo ko no flow odi kan wo fa me cho na e nsa e bi share nsa wo nko wan ya wo so the chief executive na smart no nti me ko no office me ko no oni ho me friend so a wo so o ti kan mo wo ko ba bi nti oba gentleman ni nkomo na bi kan say school dan na ngasa no me to me de me ni say ye ka se be ti fufu amaye e no achi no wo hwe ahoden a e wo no a omo ye innovation na e be bo community no ye ngosi wie na o chine bi ensan ko bu nko factory nje ni mba e ti sen no no che do from class 1 to class 6 ni de e bi wo mo a papa wo be ni film na bi zu wo ha ni de enye me take ensan fi wo no as a municipal engineer say from class 1 to class 4 ni de e wa ahoden a innovation keke no mo tine na mo 4.5 ni de ko mo bu agu na o ma hwe way forward na so de wa ka amati nji ono so mene no kita odie no ade a wo so je o kan sa na je se me se aka amati mi me ko ho me ko na nkofo ho mo ye aduma sa ko bu so mo se aduma no mo aduma na ti se o metine wie ntem mo crash de be bo so me de pen papa dia a ji se bo so me na se de pese da me so no the 2 week time no o betime ye no kan se
me beso ba ya de bi na chine bi na be san say na ya san so on say biare na wo ya no what to say fu preko no sere me say be ni ba bi ma ngora na ko school na anka o mo ye nka na yi na ba bi na de bi sa no ya but tama school no course ana ye man ko na ko school da aso da ni ko sua de na sije aso da ni mo no omo sese na we bi omo window omo say no omo pocket ni ma bi dina aso so me ready say obe will dina so na so na de man ko so mo ko sua de o na de si ni no ama chechi ni be na so me ready so mo will so mo chechi no de ma nkwa so mo ko sua de o and na the option I bet me man kwa na community center ho because community center on the wo ah je ka se mo bi nkwa na de akwa de akwa na bi so o mu dware be 3 times a day and then it's not going to I how can you and get a chef for no yes on back class 4 and class 6 any class 5 na boom no more for one class 4 and 3 for so boom no more for one class say be ya you bet me aboana na moto bia ye wo no yetimi ya ye kire no now ya san aba back to your normal learning no na tije o share class 6 bon nkala nko na sie no ka no o 45 class almost 45 and a class 5 for no boy 30 almost 40 o ka san pa mi ni ebo mu a ya o mu na close to 85 na so mu nyen ko one class and no so man peni kasa e a wo che say ni kwa say don to see social distance no kwanya adwuma ni ade edi na edutuma so kaka anope mi headmaster wo ho ni di komo say situation na kwa kusi say no ma mi ta breakdown we say no class 4 na omo class 5 and class 6 bona bom no on population na ko ye 85 almost 85 and a class 4 any class 3 for so omo bom e de omo class 3 dem no so mu almost 60 plus omo ho included as class 2 any class 1 class 2 for dem omo dem and a class 1 for no so omo dem and a KG for no so wo ho omo eduma what you say no attention for kwa card ye wo ho no total nya no mo ye 9 service personnel ba ko na 28 ti say me no ko service personnel so ko amaka 2.6 and aka o di no kwa no ono so sere say yamwa na afi yentimi mpo switches for no bi enfamra kan say ho no say be ade che na betimi akoso jano pe mi ba na mo say nka ko hu education director na nka me di nkomo very lucky me buy no me assembly ho no ma omo ye some meeting bi wo ahye me say o wie meeting na akiri no na yetimi edi nkomo edi afi di o bu service school no asema ki bia wo mu no ye metimi a chon say ya ka class 6 and class 5 o mu do no be say e do twindum 85 abom e o nan ba akum o hwe the pictures no be send o so den kwa no bi abobo so ho no in nan kwa no o mu chi ade hagin yes okay honorable nim ma minja na ko hu education director no wi na uwia ma me update na me aduma wukuada ye beto aso matesige na me aduma bibia ne mama so nte wukuada ye beto aso so ati good enti honorable Kwame Ensonwa Ebenezer ena me no atwetwe nkomo no assemblyman denchire sanse ena me no akasa no se mi free denchire sanse a ma memra rawra ewo otimantem rawra na mebo rawra so ya se odwane mo Facebook a wo be hunu video Islamic JHS ewo rawra na edini ye Mubarakia Islamic JHS Abuja yakasai classroom pa the classroom ebini ho tio engineer amafra no omo bi school yi omo konguram ena omo akotwitwa gampro ena omo de baba pata ayo be bie we ni wa hamame ena omo konguram atija fane ne nkora no akonguram ena omo akotwitwa nkampro ena omo de baba pata o ena hu no Facebook no ena omo de baba pata atena se asua de
na entia menya ekura ne say school mu ni nyina desk a yetena so JHS ni nyina no desk a yetena so aya maako 7 maako 7 desk a nkura ne betena so aya maako 7 eti video no amafra no mo nam wura mu no amafra no mo nam wura mu ekotu twanua eti Islamic school Mubarakia Islamic school wo rara oti region eni eti se sia ne o ma ye ne se mosque ben school no ho na mo fra no sua de mosque na be ko na mo fra no mo tetete kete no so kete no a ye bom paye no eso no mo te ana o mo sua de assemblyman abaso Mamene mini Kwame Ras and Twin Komo ansa na makwa assemblyman ho Kwame what nka Pacho me ton kan no five papa good bi ya makwa de Abdum na hwe yi on te ho ye pa good Mubarakia Islamic school a ewo rara Is it that school that no mo bi wo ho a yen sin wie ana so so bi ne ho cross se yi video sa ode bra yen omo na muro ma omo twitwa nkampro ababa patatra sei Kwame Ano kame da se papa ne di ka ma menchia atiefo ene anopei na sena eti anaso di kan edi tu dwa no se obepie mo ewo urara Mubarakia Islamic school school no a esi ho no sebe obi empointing go krampo efeche school no ena mete school no a ejina hwe 2011 ana mpelifama ya tia se o ma she school na se ase ankwenkwe school until copy in 2013 ana aban eba mu na authority tell me say fi say aban eba beji school no besin ne ade a wo mo san atibaka agia tu aban cha eye chokope na samde ya okopie mo school ma school dan samde ya bie school dan na enkwala na etnal mo asua de say omombe gane datin oman Ghana bapa no eya hometepa enam say school dan no omu ni school dan ayem pampro ana o matwa ede agye aye ban ama school enkwala no etimo asua de na free aye lower primary ekopem aye JHS3 no eya hometepa papa na samde ya break school be ye say embebi eni a o masa aba school no na wo ba school no onu me sem pampro de etena wo che a epro enti apro ama sambre oko tu school mu ho a aya homtente nanu ya na school no empanifu asa aboda ru asafojuma ma amanfo achesi ram asa kotutwa empampro ababeje ban amankola no betam na enu akimpo no school no eye nkonya mbofra no ebetena mu asua de no eye mmobo omunni nkonya from lower primary ebetpem eye JHS no eye nkonya bako enso 7 pe ene wo school de mo susu bi o mame me kai na bi obafu se bia me ha mani aka no do Razak Ras what's saying free lower primary copy me eye JHS3 so nkonya school kola no betena mu atena so asua de eye nso pe not to say maybe to say a free class 1 what kind of lower primary and try no be antia say a free class 1 ekopim JHS3 enkonya mo fra no metra so no eye maako enso pe ene wo school de no mo na ache from join me classroom na ye ka ho asem a ye hwehwe se nkonya be wo ho no classroom ni join mo Facebook enti me no ka say no Ras Tobase enti sabe yi mu na mo fra no wo metra sua de sa pepe Twaso authority amati as say oma asu free empanifo some the na DC ya oho ya mame
comfortekua ata also matonsa afre mame ma no kasa de nani ababehwe ama se school da within separate nkola betrent obeye bibi afa ho na o ma die eche besi enne mame enya ye hwempa ho MP ho nso so o ma di nachi saa abre emperifa hudo munum se ye twe eben wo ma o betimi anya mmoa asu o ma akache no o ma ya bre o mo enya emboa bia emfiri wona akache nti sabe ya me no kese no eye asori eye mosque no keta o mo de bompa ye wa asori dem ho ana ma ko stre eye mosque biara ewo rara ho ana obia mo kete wo mo de aba be sese fom ankwala na ete so esua de na fom na wo mo de atenso enye se eye bebi a o ma 70 eye emfuturo fom ana mo de afa a ankwala na etna kete no so esua de enti eye ahomete papa na ukogu eye wo mo office school office eye se aha ani ye di school akade eto se school kwala na pe bia yan kokko wura ho na school no pe books bia na textbook ye ko wura ho a ubesu ama school no omu ni textbook materials omu nye o school mo krampo no asem edemo na omu tiam se enye se ebia se di asafe ana omu ni bi a obetini ade adwuma de ama school no asafe de omu so mo no berkete ewo ho na mmom emmoa ana omu enya me ba ras video ya sisi amhwe kwasi so tumi ko achi kakra mamia because edan asa eya dwura gukura o chance dan no e was nutum say achi akra che say siniti ase ras ras yo entino omu so papa na Sunday ameno ekese no omu tiremu say nkola no so e kana say omu ba school mo say nimdia school nimdia nkola no omu school nimdia papa na se na school no tibia tie ntia ama awofo no bebre no empeso mo fa omoba eba sa school mo na o chemu se Mubaraki Islamic School empo no enye Islam na se Muslim nkola nkwa na eba school ho o chemu so ma fra Christopher nkola ni nyina mpo no eba school ho na o hwe o ma dikan aye self project ebi a wo ma sha se adan na mo aye community no ankasa ana tututu sika se nkomo erezi eye structure be dia ma school no eno so akawuram enti Zambia mekano eno couple is uncompleted oma amoso enti eno so no omo de eye kinagate eye ntotofifi wa yi no ene da koto a omo ape block mienu na omo de ataso na tese eno na ya akola na kunja na de wona limu no so no omo sa taba ko so eno na eni table eye block ibi enti sana tidiane tie ewo Mubaraki Islamic School pictures na bi da se no kasa be hunu eye homete papa eye homete what's it MC was a DC in your friend saying Honorable Comfort Equia Ata okay and I'm afraid you will be in school no Moscow no musua de e futuro nim Moscow no musua de e futuro nta se na Moscow no si Moscow wo school monso eso ana nkwala no so do no ntino o mama ebinom nketwa na ebetimi abom ho ban no ye roma kohye mosque na ankasa mu ana nkae na sabi omani Africa kra no omoso mfuturo no mu ana yakope mosque eye keteni bia ye de asese from ho de bia ya champampro e de age ban na omo atimu e de esua de so o hwe pampro no krampo na na school dan no krampo na sene school dan tibiate no sabi sem from akese be bo ene a ye nti asem de wo school mo yenti atam de kwa school mo Ransi na so mato tasre sa project ese etimi wie e ma omanfo no at least o de yema ye ho ba buso miensa na ye num ensia sa school dan ese etimi wie adima Mubaraki Islamic JHS ese etimi wie it is a wood we are Muslim, we are Christian. In fact, Islamic Council and Penifua Moshe Zongo Development Fund and so Zongo Development Fund. Sansikano Ebinkwa Mesre
19 years because this is a death trap. Ade amofra ni tima omusua de a mobo menye di sam bibia na DC bia be pesa ne ba betena te bia bim sei esua de etimi sra so wo mo bia me de me na ma betuja friend na ye no ntwetwe nkomo na ye ntimi anya bibi papa bi ma mofra yi hwe wa hwe bia o mti sua de Ras wa me no se ne fancy ha. Nyame aduma fi ukwada kwa ebesa atwetwe nkomo bio. Yes me da se. Eti come Ras ana dia mane free rara oti region. Ede abren na My number is 0206943337. 0206943337. And then the no mami fancy ya. Yemi aduma ukuada. Yebe twaso. Mesre. Mubarakia Islamic School no. Mesrew. #fix Mubarakia Islamic School now. #fix Mubarakia Islamic School now. That's the hashtag. Mama and Ukraine kwaku. Mama boa. Na school dan yensi papa. Na we de anye. Number is 0206943337. 0206943337. My first Sedano Emma Franco Trading Enterprise. And Alfei TCL. Wamadaroma. And almost a cinema yedi be you ano yede ebra wo. Tiwe mami. Me ba nyaka chebia de bebra chane so me enne Supreme Court betena se. Enti na nkurum pom pe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 . Yebe court Supreme Court na yebe ko so ho bia no yakofa ede abrao enne Ora Johnson e sedun ketia oye witness edema the second respondent the petitioner sorry Ora sedun ketia oye witness edema the petitioner enne cross examination no ebeto aso enti no nkrombo pepepepe ye de sa dwumadie no ye de bebro ne ebekoso ewo Supreme Court bia ye de ebebro tirema me ba ya ka kire bia no